Za juho potrebujemo srednjo veliko Hokkaido bučo, srednje veliko čebulo, srednje velik strok česna, malo olivnega olja, žličko soli, pol žličke popra, pol žličke ingverja, pol žličke muškatnega oreščka in vodo. Najprej narežemo čebulo, česen in Hokkaido bučo. Nato si v posodi pogrejemo olivno olje. Ko je to segreto, dodamo čebulo. Čebulo dušimo toliko časa, da porjavi. Ko čebula porjavi, dodamo česen, samo da malo zadiši. Ko zadiši, dodamo bučo. Malo premešamo, nato pa dušimo nekje 5 minut. Po 5 minutah zalijemo z vodo, dodamo toliko vode, da so koščki pokriti. Tu pa dodamo še preostanek začimb: sol, poper, ingver in muškatni orešček. Vse skupaj še malo premešamo in dušimo toliko časa, da buča postane mehka. Ko je ta mehka, to je nekje po 15 minutah, jo s paličnim mešalnikom zmiksamo. Miksamo toliko časa, da dobimo gladko strukturo. Juho postrežemo toplo. Pa dober tek!